Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habib Ahmad Channel. Ayo kita mencari mainan lagi guys. Gimana ya guys? Di mana? Ini banyak pohon-pohonan sama bunga-bungaan. Ada apa ya guys? Wah, itu ada Ipin. Ada Ipin guys. Upinnya mana ya guys? Kali berpisah. Kita taruh di sini aja, jangan jauh-jauh. Kita cari lagi guys. Wah, ada pop it warna kuning. Ada 2. Wah, banyak banget, ada 2 pop itnya. Nah, kita cari lagi guys, di mana ya guys? Wah, itu apa? Boneka Squid Game. Kecil banget bonekanya. Kita taruh lagi guys di sini dekat Pak Bit sama Ipin. Taruh lagi guys. Wah, ada ondel-ondel. Ondel-ondel ada 2. Wah, cowok cewek. Kita taruh lagi guys di sini. Kita mulai cari lagi. Kita cari lagi, ada apa ya guys? Wah, ribet banget. Wah, ada Upin. Ada Upin pakai peci. Kita cari lagi guys, ada apa ya guys? Ada apa ya guys? Wah, ada topeng ondel-ondel. Wah, ada topeng ondel-ondel sama topeng ondel-ondel cowok sama cewek guys. Wah, bagus banget topengnya. Serem nih. Hai guys, kita taruh lagi guys di sini. Sampai jumpa guys. Jangan lupa subscribe guys. Dadah.